Марбажиев Ур қатын әңгіме. Ой, қармағыла тегіне қармағыла, деп кемдір бірі ақ қалпағын бұлғалап, хайдау менен сербектеп чап келе жатты. Анын қашқайған башы күнге жарқырайды. Картошка отып жүрген оқушылар үріккен улақтардай селдейіп тұрып қалышты. Ағай, кімді қармайбыз? Деді қыз. Расылы, бұл кім өзі? Мұғалім ағай таңырқап дағысын қуышырып қойды. Балдар бірінің сөзін бірі бөліп құжылдашты. Bir тобы чаап келе жатқан көкбашы таштан ауа, әткені үстіндегі жашыл чапан екендерсе, башқалары жоқ, бұл бөкөн чоңата дешті. Дағы бірөлері бұл таштан ауа демес, бөкөн чоңата демес, башқа жаң бір бейтаныш неме көрінет дешті. Әткені киген чапаны таштандықындай жамағачы демес, бөкөндікіндей жаңа демес дешті. Соғыс жылдары аялдар жамачы жамағанға айывай уста болып кетішкен. Натыжада киіп жүрген чапан, көйнек, шымдар өз түсіне вақ жоғытып, географиялық картадай ағала көгелі болып кетчілі. Атчан кіші жақындап келгенде балдар көкбашы таштан авасын танышты. Анын жашыл беш мантының көкірегіндегі ақ жүвек жамағачысы атайын тағылған эмблемадай қашқаят. Қалтындағы аты балдардың бардығын таныған тұйғын деген айғыр екен. Хой, қармаған жоқсыңар ба? Деп күпілдеді таштан ава. Кімді? Мұғалім ағай алдынан шықты. Хой, жанағы Ур қатынды. Кімді айтып отасы таштан ава? Хой, қоқуй, кімді дейді тұра? Жанағы күрсүйген чоң қатынды, ар бір балтыры мендей бар. Чачы албасты қындай ұзын. Ошонда көрген жоқсыңар ба? Жарықтық кіші көзіне бір нәрсе көрінген бі дегенсіп мұғалім ағай шектенді. Албарсты дейсіз бе? Жарданып тұрған балдарда тоқтан албай қытмыр қытқылықташты. Хой, нан ұрсын қалп айтсам, өз көзімменен көрдім, деп таштан ава қырғанып жіберді. Енемді алайын қалп айтсам. Чш, балдардың көзін жарытпеңіз ава. Мұғалім тұталанған таштан андан ары да балекет сөздерді қошып жібербесін деп шошылады. Ой, қоқуй, сілерді кіші деп келген мен де ақмақпын. Сілер құдайға да, адамға да ішенбейді емессіңер бе? Таштан қолын сілікті. Мұғалім ағай намысына түшті көрінеді. Ой, ава, қайда қаял? Чақалайдың чақ түшінде ал асманнан түші қалды өй? Балким ал оқучы қыздардың біреу болып жүрмесін? Ой, арман күн, ой, қайдағы оқучы қыз болмағылы? Бардық кеветі кәшпірі құд ділі ұр аял. Зоот құначындай далтыйған немекен теммеле очойот. Немістердің шпионы болып жүрбесін ағай? Деді оқучылардың бірі. Қайдағы шпион болмағылы? Соғышы вақ бүтпеді, деді дағы бір оқучы. Ертең менен башқарма келіп чақырыптыр. Барсам, хаке, сіз колхозын арық суларын башқара тұрбайсыз ба дейді. Ова, көк башымын дедім. Ертелі кеч су менен алек тұрбайсыз ба дейді. Ова дедім. Емесе бұтыңыздан сыз өтпөсін деп атайын резинка өтік алдырттым дейді. Оға айланып кетейін. Рахмат қамқордуыңға дедім. Жақшы қызматшыны біз сыйлайбыз дейді. Совет өкіметіне чоң рахмат айланайын дедім. Сізді абдан мақтаған екен да? Мұғалім күліп қойды. Хе-хе айланайын. Мұбы таланың барын судан өксітпөй дүркіретіп атсам, аял болғанымен мықты башқарма болды. Жақшыны бағалай білгені жақшы емес пе? Деп таштан ава өзі де аны көп байқабай мақтана берді. Жақшы қызматшыны бардық жерде қадырлайды. Сіз ташырқап қалған жылқыны айықтырады да уқтым ғой, деді анан. О, айықтырам дедім. Анда базға барып, тұйғынды жетелеп келіңіз. Дартынан айықтырып миніп жүріңіз деді. Мен мақұл дедім. Складқа барып, қоншының ұзындығы белге жеткен резинка өтік алдында башқарма келінге кіріп, сыйыңарға сізге жана Совет өкіметіне чоң рахмат дедім. Ешнерсе емес әке, жақшы қызматшыларды біз, деді ал. Мен, ой, ава, ес албай мақтана бересіз бе? Андан көрі жанағы дардайған албарысты қайдан шықты? Ошаннан кеп салыңызшы, деді мұғалім күліп. Азыр ағада жетем. Ақсақ айғырды алып барып ары бері чұрқаттым. Көк бедені ашыра жеп қойып тұр, құрысағы челек. Өлет қо дедім әлі жоқ. Мал болып кетті жануар. Кішіне тұз берейін деп үйге жетелеп келдім. Мұғалім қайрадан картошка отой баштаған оқушылардың ішіне көңіл бұрып, таштан аваның сөзіне көптелі маны бербегендей, бірақ
özünün uluu kişinin sözün bölgönden ayba akıldı görünöt, kalp ele uğumuş bolup, özünün işini ulanta berdi. Mugallimdin özü soğuştan murda savatsızlıklı joyu kursun bütürgön. Al hazır fizkulturadan, süröt çerçeğineden, nemis dilinden, orus dilinden algın emes geografiyadan da sabak beredi. Көкбашы негизги окуяга жете албай әңгемесин уланта берди. Карасам, сарайда бирөө жүргөн сейт. Кошуна аял от алганы келген го деп ойладым. Тойгунду байлап жатсам, бир катын сарайдан чыгып, тамдын ардына жүгүрүп кетти. Кайнага деп качып жүргөн келин кесектерден бирөөдүр дедим. Сарайдын артына барсам, тооктун башы жатат. Ит тиштеп келген экен дедим. Карасам, балапан басып аткан күрп тоогумдун башы экен. Өзүмдүн тооктордун башын сыя менен боеп коёмун. Бұл қандай шумдық деп сарайдан шықтым. Баяғы қатын огородымды аралап, чурқап, таланы бет алып, үймектердің арасынан көзден қайым болды. Мен тойғынды шап, мені бардынан түштім. Үймектердің тополоңын тоз қылдым. Жер жұтып кеткендей жоқ. Бір кезде арқы үймектің түбінен екі құчақ жеткіз чоочун қатын чыға қалып, қачып жүнеді. Чачы албарсты қандай сақсаят. Башын қызыл жолық менен байлап алыптыр. Көйнегі балбалақта ұзын, жалаң аяқ, соғынчоғы ғана жалтырайды. Соғынчоғы жалтырайбы? Мұғалім шектіне сұрады. Түшінікті, деп мұғалім желкесін тырманды. Анткені елдің айтуысы бойынша албарстының соғынчоғы тескері болып дегенде істеді. Қоқой, ағар ешенбей атасың ба? Соғынчоғы қадым кедейл екен? Андай болса қызық екен, деп қойды мұғалім. Артынан қуып жөнөдім. Айғырым ақсақ қатуы чапсам өлі тұрған. Ана маға атайлап жақшы қызматкер деп ат берсе, аны өлтіріп алам ба? Дал ушул жаққа жүгіріп кеткенін өз көзіменен көрдім. Балким башқа жаққа кеткендір. Ой, нанурсун, ушу жаққа кетті. Мүмкін көзіңізге ошындай көрінгендір. Ой, тобой! Көкбашы чөнтөгүнөн көк сыя менен боелгон тооктун башын алып чыгып мугалимге ыргытты. Балдар үймөлүк төшүп тооктун башын карай башташты. Таштан кыйратып салгансып, чөнтөгүнөн аялдын эски көйнөгүнүн байланышкан бел курчоосун сууруп чыгып мугалимге карматты. Окуучу балдар арык боюндагы калың шыра алжынды тинтип киришти. Мугалим арыкты бойлоп басты. Ал ушул жакка кирип кетти. Көчөгүн гана байкап калдым. Мына мындай экен. Таштан кучагын жайып көрсөттү. Аксакал, окуучулардын көзүн чанткениңиз уят, деди мугалим. Мындай, деп бир аз уялып калган таштан мурдагысынан саал кичирейтип көрсөттү. Балдар талаага жайылып ары бир карарган чөмөлөдө дөмүрдү аңтарышты. Балким ал катын заматта жоголуп кетчү, көз боемочудур, деди Көкбашы. Андай болбойт, деди мугалим. Балдар арыларда ызылдашып, кең талааны кыдырып мугалимине келишип, эч кандай аял жок дешип, доклад кылып атышты. Бул укмушко, таң калган таштан жакасын кырмады. Жер жутуп кетти аны. Демек көзүңүзгө албарсты көрүнгөн, деди мугалим. Тобо, укмушун кургур, ушундай да болобу? Көкбашы таң калды. Мындайлар боло берет. Өйдөрөнүп жатып калгансыз, жаман түш көргөнсүз, деди мугалим. Тобо, теге башын ийкеди. Узун түндө уйку көргөнүм жок. Тизем какшап чыкты. Алымкан жеңең барда мындай болчу эмес. Демек жеңемди сагынгансыз. Ошондуктан түшүңүзгө аял кирип көзүңүзгө албарсты көрүнгөн да. Тобо! Таң калган таштан жакасын кармады. Мына, демек сиз аялыңызды кетирип жиберип, ошонун азабын тартып атасыз. Мугалим айтканын бардыгы ордунан чыкканда кудуреттенип барган сайын чечкиндүү сүйлөдү. Мен аны кетиргеним жок. 20 жыл бирге жашадык, бирок бала көрбөдүк. Баласыз жашооң жашообу? Балага куса болуп, кайгыга чөмүлдүк. Иче баштадым. Акыры ажырашалы дедик. Мүмкүн ал башка эрге тийсе, балким бактылуу болор. Мен дагы башка аял алсам, балким перзенттүү болормун дедик. Эми көрбөйсүңбү иштин жагдайын? Балким менин бойдок жүргөнүмдөн ошондой болуп жаткандыр. Таштан күнөөкөр адамдай жумшара берди. Эң туура. Мисалы түшүккө ачка жатсаң, түшүңө 5 бармак кирет. Туурабы? Деди мугалим. Туура. Тобой, билимдүү адамга айла жок экен. Ал эми таңдайың катып суу сабыктап калсаң, түшүңө муздак кымыз келет. Туурабы? Туп-туура. Көкбашы башын ийкеди.
Укмошуң кургур. Эгер аягың ачылып калса, түшүңдө жылаң аяк жүргөндөй болосуң. Капырай, ушунун баары китепке жазылганбы? А как же? Уйку жана түш деген китепте мунун бардыгы жазылуу. Демек, сабатсыздар муну билбейт. Анткени учурунда жалкоочулуктун негизинде ликбезден окубай койгонсуңар. Ой, эми аны жалкоочулуктан эмес. Көрө оокат менен алышып жүрүп, анын үстүнө болуп тураны койчу. Өтүнөрүм жанагы менин көзүмө көрүнгөн албарыстуу жөнүндө оозуңан чыгара көрбө. Шылдың болом. Аптариятымды кетире көрбө садагасы. Макулбу? Деп жалынды Таштан. Макул, деди мугалим. Ооз басырыгына эмне бересиз? Могу эски чапанымды ал. Жамаачысы чылк жибек, деди Таштан. Аныңыздын тер жыты ат чабым жерден буркурайт. Андан көрө бүгүн мен аргыма суу жибериңиз. Ирети келсе суу жиберем, деди Таштан. Болуптур, кеп жебейт экенсиз. Балдар, деди мугалим иштемиш болуп чоңдордун сөзүн небактан бери тыңшап аткан окуучуларга кайрылып. Балдар, 15 мүнөт дем алыш жарыялайм. Арыктан суу ичпегиле, ичиңер өтөт. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк агай, деп окуучулар жамырай жооп беришти да, көк чөпкө отуруп баштыктарынан тамактарын алып чыгышты. Көкбашы калпагын былчыйта кийип, туйгундун оозун арык бойлото бурду. Бир окумда айгыр жалт бер бүркүп, Таштан кыйкырып, колун кезеп калды. Балдар аны көздөй жүгүрүштү. Мына уур катын, айтсам ишенбейсиңер. Таштан талааны жаңырта бакырды. Аял арыктын ичине туурасына жатып алыптыр, башы менен буттары суудан чыгып, жээктен самсаалаган чөп менен жабылуу. Денеси болсо суу ичинде. Ал кадим өлөктөй былк этпей жатат. Корккондон эңсиреп калган окшойт. Тур, мастан! Таштан аялды камчы менен түрттү. Мастан кыймылдаган жок. Көкбашы келме келтирип кобурап сууга кирди. Мастан ыргып турду да, узун этегин кармап алып, суулдай качып жөнөдү. Балдар ызы чуу түшүп ышкырып, кыйкырып аркасынан чуркашты. Таштан жоо чапчудай айкырып, туйгунду теминди. Мугалим жарадар бутунан аксаңдап артта калды, бирок ага карабастан команданы кадимкидей катуу берип атты. Көпүрөгө чуркагыла, арыктан чыгарбагыла, деп берген буйруктарынан аскер ишине такшалган кемингерлиги даана байкалат. Бир кезде мастан шарт бурулуп, аппак тиштерин арсыйтып, төз эле Таштанды бет алды. Ал эрксизден айгырдын ооздугун тартып кетенчиктей түштү. Таштан эке, коркпоңуз, мен мындамын, деп мугалим кыйкырып жиберди. Командирдин үнүн укканда Таштан шердене түштү да, камчысын көтөрүп аялга жакындай баштады. Колдоруна таяк, чыбык, чым, таш алышкан балдар курчап калды. Көздөрү чычкан көргөн мышыктыкындай балбулдайт. Алар жакындай беришти. Мастан бөлтүрүктөрдүн үйрүнө жолуккан канчыктай ырылдап, айласын таппай ары бери теңселет. Кулагында жаңы туулган айга окшогон чоң жалпак алтын сөйкө жаркылдайт. Хенде жок, Гитлер капут, деп кыйкырды балдар. Көтөр колуңду, деди мугалим. Мастан башын чайкады. Сөйкөсү күн шооласына жарк-журк этти. Куралыңды тапшыр, деди мугалим. Сөйкөлөр дагы жарк этти. Көкбашы колдорун арбайтып аялды качырып сала берди, бирок теги жалт бергенде сууга көптей түштү. Ал турганча мастан тырмышып жээкке чыкты. Эки бала анын бутуна жармашып шыйрактан алышты. Мастан жыгылып кетти. Таштан ага камчысын үйүрдү. Ой, деп мугалим кыйкырды. Бирок Таштан аялды камчы менен жоңго тартып жиберди. Ал экинчи жолу кол көтөргөндө мугалим жетип барып камчысын жулуп алды. Аялды урууга болбойт, деди мугалим. Кайдагы аял? Бул ууру, деп бакылдады Таштан. Азыр сурак кылабыз. Мугалим болсо кудду тергөөчүдөй кагаз карандаш кармап ташка отурду. Жыгылганда оортуп алган колун кармап, Көкбашы өзүнчө күңкүлдөдү. Балдарга угузбай сөгүндү көрүнөт. Сиз кимсиз? Деди тергөөчү. Аял жооп берген жок. Хынды жок, Гитлер капут, хальт, деп балдар туш-туштан немисче билген сөздөрүн кыйкырышты. Мугалим колун көтөрдү. Балдар унчукпай калды. Ой, бул ууру катын менин тоогумду уурдады. Күрп тоокту. Нанымды уурдады. Карагылачы.
Anысы ас келгенсіп ментіп бармағымды тіштеп алды. Ата бабаңды, мұны шағарға түрмеге жөнөтүш керек. Таштанова муштумун түйі бызылынды. Демек, сіз совет адамына материалдық зиян келтіріп, денесін жараладыңыз. Андықтан біз сізді қылмыш жообуна тартууга тийишпиз. Мугалим тилин аябай таптап, атайын орусча сүйлөдү. Ууру эч бир сөз түшүнбөгөндөй жалдырап тура берди. Хынды жок, Deutsch verstehen, dedi чыдап тура албай бир бала. Шүк, мышай кылба, деп буйрду мугалим агай. Баланын жагы жап болду. Менин командамды окула. Мугалим ордунан турду. Чукул окуяга байланыштуу картошка иши токтотулат. Ура! Деп кыйкырып жиберишти балдар. Акырын! Ашы менен төлөмүш. Силер мында калып, болгон окуяны бригадирге докладтагыла. Калгандар бул аялды конторго алып барышат. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү? Таштан уурунун колун чылбыр менен байлап, туйгунга минди. Ой, балдар, бул сволушка жакын жолу болгула. Тиштеп алышы мүмкүн. Деп эскертти да астыга түшүп жөнөдү. Балдар Гулливерди туткунга алган элге жээрлердей болуп, аялды тегеректешип, чурулдап, коюу чаңды буруступ жөнөштү. Мугалим сылтып басып, алардын сол жагында баратты. Таштанованын үйүнө ууру кирип, ээсин автомат менен жарадар кылып, үй ичиндеги элди барлуу буюмдарынын баарын шыпырып кетиптир деген каңырыш айыл ичине небак тарап кетиптир. Муну болсо Таштаннын кое берген аялы кылды деп божомолдошуптур. Ууруну пилжетелегенсип көчөдөн өткөндө, кары дебей, жаш дебей, бала чаканын баары сыртка чыгышып, ар бир короодон үргөн иттерден ысы чуусу кошулуп, колхоздун конторасына дейре ээрчип барышты. Башкарма жок экен. Талаа жумушунда жүргөндөр да атчан, арабачан, трактор менен келе баштады. Алар ууру аялды азыр эле дарга асып салчудай таңыркашты. Таштан болсо болгон окуянын чып-чыргасын коротпой, улам кайталап бир нече жолу башынан айтып берди. Ал аңгемесин айткан сайын окуяны башкармага жакшы кызматчы катары резинка өтүк берип, аксак айгыр мингизгенин, анан ал айгыр көкпеде жеп ичи көп, өлүп кала жаздаганынан баштайт. Балдар болсо шпион аялды кантип кармашканын, анын эч бир тилде сүйлөбөсө да баарын түшүнүп турганы жөнүндө өз тең туштарын айтып атышты. Аңгыча кечте кирди. Аксакалдар өз ара кеңешип, ууру аялды азырынча кызыл үйгө камап, эртең өкмөткө тапшыралы деп чечишти. Бул иш Таштанга тиешелүү жана үйү да теке маңдайында, көчөнүн наркы өзүндө болгондуктан ууруну кайтаруу өзүнө тапшырылды. Ууру аялды төбөсү жабыз бөлмөгө киришти. Жакшылыктуу кулпу таппай, эшикти сыртынан кыл аркан менен чие байлашты. Таштан үйүнө келип, сарайга кирсе, күрпөнүн алдында болочок 20 жөжөнүн ордуна жумуртканын 20 кабыгы жатат. Көрсө, мышыга кең баарын жайлап салыптыр. Байлоодогу музоосу ачкасына чыдабай оозунан шилекейи чубуруп, ыйламсырагандай мөөлөйт. Кожоюн курсагы ачка туйгунду чидирлеп огородко кое берип, уюн сайын десе, ал төгөнгөр чаканы тепкилеп жолотпой койду. Кошун аялды чакырып саадырайын десе, анын күйөөсү чоң курсак качкынбай, кече бозого тоюп алып, үйдүн ичи батырап атса бирөөнүн уюн саайсың деп хайры менен качырып жүргөнүн көргөн. Аны эстегенде Таштан өзүнчө капа болду. Халакмак аялын мага күнүлөдүбү? Же колунда бар бойдогу эркектен аялдуу эркектердин баары шек санап, ушинтип аялдарын кызгана береби? Сөздүн кыскасы, көк башы ойлонуп отуруп мындай чечимге келди. Суга тиши бүтүп, эл түшүм жыйноого киришкенде сакал муртумду жылмалап кырып, тойгунга жакшы жабдык токуп, күмүш жүгөн катып, тескейдеги тоңдо жашаган эзелки досум Султанбекке барайын. Ал жаткан акылман, токтоо. Ал эми аялдарды сынаган жагынан ага эч ким жетпейт. Ургаач аттууну сүйлөгөн сөзүн угуп басып баратса, артынан карап туруп эле оокат тиричилик жашоого, адамгерчиликке кандай экенин дароо эле байкап коет. Бул жагынан ал өмүрүндө жаңылган жан эмес. Ал мага түбөлүккө жан шерик, зайып болуп, этегинен жалгап бактымды ача турган бирөөнү таап бербей жаны жокпу? Дос деген мына ушундай жардам бербесе доспу? Бул ойлор келгенде Таштан көптөн бери таппай жүргөн айласын эми тапкансып жанданып, санаасына бай болуп, кадимкидей кайраттанды.
Таштан үйіне кіріп, аялының ескі жолуын таап, башына құдды аялы салынғандай салынды. Көкірегіне алжапқыш байлап, чараға ұлпақ салып, ойдың астына қойды. Уяны бақырайған көзіменен ақшыйы бір қарап алды. Чараға мойнын созды. Анан ал бышылдап чоң тіліменен ұлпақты қайсай баштағанда, таштан отыра қалып саап кірді. Ұлпағы түгенгенде ой тыншсызданып, бұлғаныш құйрығыменен шипанып, алдатқанын еміғіне байқағансып, қыжырланып ичин тартты. Таштан сағанын тоқтатып музосын салды. Музо енесіне жетіп барып, тұмшығын жылу емчекке тақады. Хуй болса, балпайған байбішедей енелік мейірімін төгіп, баласын uzun, жылу тіліменен жылай баштады. Мұны көрген таштан, жомарттық менен айбанатқа берген бақытты менден емін үшін алақчыладың деп, Құдай Таалаға дағы бір наразы болды. Үйі еш қачан анын көзіне бүгінкідей ең ұчырап, қаңғыраған емес. Аял дегенден қиялы көбінче чатақ. Ақылы анчалық терең болбоғыны менен, ал түгөн көрсөз, үй жайың ушындай мейірімсіз, дүркіретіп жалаң таш көмір жақсаң да жылыбай тұрбайбы. Үйіңді аялың болбоса, идиш аяғыңда башқача қалдырап, қыжырыңды келтірет тұра. Ал жанағы мұғалім болса, аялға қамчы көтіріп өдіп мені тыймыш болады. Асмандан түшө қалғансып. Өзі соғыштан мұрда бозоғы тойып алып, 2 күннің бірінделе жанағы тартайған қатынын қамчылап қалчылы. Hayal деген қандай жан екенін, қанду майданда ажалды нотын кечіп жүріп түшініп келгенсіп, емі дегіле анысына сокен-сокенчик деп чаң чуғызбайды. Өзі да оң олып зөкірлігін қойып, арақ дегенді оғызын албай, тамекі тартпайды. Хаялысыз еш жаққа баспайды. Соғыштан мұрда орысша оғызын қана десе, мұрдың көрсетчілі, емі радиодой бақылдайды. Ертең менен таңазаннан тұрып алып, жин ұрған немече үйін айланып чұрқайды. Анан қороғысына келіп алып, қолы бұтын шалақтатып, кілейген дөңгөшті қара терге түшкенше башынан бейік көтеріп, анысас келгенсіп түркікке асылып алып, дағы бір топқы дейрі салаңдайды. Қыштың қараған шілдесінде беліне дейрі жылаңаштанып, тұлқы бойы қызарғыча қарменен сүрінеді. Молдонын айтқанын жасағанын жасауа деген ырас кеп тұрбайбы. Хаялыңды сағынғаныңдан түшіңе керіп, көзің албарысты көрініп атат деп қояды. Осы мұрды қишайбай тұрып. Бояқчы десе, сақалым бояйт дегендей, оқымышты десе, Құдайды қарабақан кепті айтады. Хуру көрдім десем, дегі бір ішенсечі, тақымыңды жегір. Мен емне, жаш белем қалып айтқандай? Таштанды несіне жанағы уыр аял келе қалды. Құроғы кіргенден бері көрі қатменен алышып атып, ханы тап-тақыр ұнытып қалыптыр. Баса, ал Құдай ұрған терезеден шығып кетсе емне болады? Байланған чылбырды біреу чәчіп жөрсечі. Уғырыны қайтару маға тапшылбады өлі. Көкбашы ескі қош қоғыз мылтығын асынып, конторды көздей бет алды. Байлаған арқан аман есен. Ал терезеге келіп шіренке чағып, айнектің сынығынан бөлмөнің ішіне сұнды. Уыр аял ескі диванның үстінде оқтап жатқан екен. Шіренкенің жарығына анын алтын сөйгөсі жарық кетті. «Ей!» Таштан терезені тарсылатты. Аял жооп қатқан жоқ. «Арба құрғыр, өліп қалып жүрбесін?» Уырдап алған нанын жекенге өлгірген жоқ. Су болған көмөшті балдар бүтін бойдан тап, ошылы замат жалмап қойшпады ба? Ал эми башы жулуңан тоқты бұл шорду қачып жүргенде түшіріп салғандыр. Жаз жылдың оор мезгілі. Азыр үзімчілік емес пе? Бұл байқошты уырылыққа ачқалық түрткөндір. Ичіне қан түшіп кетіп, жан берсе, доосына қалып жүрбейін. Таштан үйіне барып, бір аяқ чийки сүт, бір сындырым нан алып келді. «Эй!» деп, ал терезені қатуырақ тарсылдатты. Шіренке күйгізді. Аял болса башын көтерді. Қараңғыда анын алтын сөйкөсі жарқ-жұрқ етіп, қап-қара көздері жалдырады. Таштан тамақты терезеге қойып, өзі нары басып кетті. Уыр аял рахмат айтқансып, қандайдыр түшініксіз тілде қоғырап, қараңғыда сүттен уыртап, нанды жеді да боз шидишті терезеге қойып, там тырс болды. Таштан мылтықтың оғызын төмен қаратып, eyine basıp alıp, taң atqancha болған оқияны бөт еске түшіріп, өз тұрмышы жөнінде жана жалпыле аялдар жөнінде түрді ойларды ойлап, конторды айланып басып жүрді. Айымқан, қанша қылған менен ал өте жақшы адам эле. Ырас, тилдүү эле, бирок тили будай курбаган аял барбы? Акыркы жылдарда аны менен жашоо абдан кыйын болуп калган.
Kiçnele birdime bolsa şolokta uylaydı. Men şordumun, men oğrulumun, je boruma baskan balam jok, dep doğurunadı. Şaharga da barıştı. Doktor tekşerip körüp, ekөөңdүн teň deňderiňer taza, balaly boluşňar mümkün degen. Andan keyin 3 ýyl ötdi. Soğuş da bütdi, birok bala görüşmedi. Aýymkan ekөө akyrky jolu süýleşgeni esine düşdü. Gel çawuşkam, ekөөbüz jaý oturup bir süýleşeli, dep başlady Aýymkan. Taştan janına gelip oturup, ötügün jamay başlady. Aýymkan özüň karmay albagan, til jaakty, biraz dollugy da bar jan ele, birok bul jol al negedir ötü toktoo, akylman adamday süýlep kirdi. Buga köpden beri oýlanyp, därtanyp жүрgän türü bar. Sen ekөөbüz tırmaktaýybızdan koşulup yaşap geldik. Nesini aytaýyn? Sen meni dalay jolu tarıntyň, koluň tigen gündürde boldu. Al öttü getdi. Men da oňoý beýbag emesmin. An üstüne ekөөbüz köp ýyldan beri ortokdoşup gele jatkan şort tüýşügüz bar emespi. Andyktan men senin dalaýyňa çydap geçirip jürdüm. Aýymkan sözün ulanta alбай jaşyp, murtunu şu tartıp, etegi menen göz jaşyn sürtdi. Hoy, sen bul ezelde munday süýleçe meseleň, oğuzyňa şaýtan tükürüp ketdibi? Dep taň kaldy taştan. Hayaly anyň ker kakşygyna many berbegensip, sözünü ulanta berdi. Erteň menen sen oýnap atkan baldardy karap turup gözüňe jaş aldyň. Eski zamanda bolsa saga tokul aluga men özüm ruhsat beredilim. Birok hazır zaman başka. Men türkünüme getip saga erkindik bereyin. Sen çünçübö, şaşpa. Jeke gana bala töröböy, özüňdi da bağlay sıylay bilçü juway tap. Sen maga kök tukaba çapan, kölöç, maası, hata eneme çay çemek satıp ber. Sok soyup kuru kol girip barsam, göre albagan düşmandarыбыз katyny kuup jüberipdir dep söz kılbasın. 2-3 günden keyin juwaylar kögeçkisin soyuşup, ayıl aksakaldарын çakırıp, alarga özlerinin ajraşarını uguzuştu. Aksakallar eki taraptın teң sözünü ugup oturuşup, juwaylardın oylary tuura, antkene balasızdık, baktısızdık deşti. Taştan uyun satıp, Aýymkandy baştan ayak bir sıyra jaňy kiygizip, anın törkün töşüne belek bekçe kamdap, üy buyumdарын ekige teң bölüp je tөгüzgө uzatty. Üýünde жалгыз kılgan taştan abdan kaygılandı. Aýmykandy birö jaman dese, anın oğuzun burnunu talkalamak. Birok, Kuday maga enelikte жазbaptır da. Al emi balasız üy bilenin turmuşu kurusun. Ayrıkça erte жазda jan janwarlar töldep, ösümdüktür gül açıp, büt jandu düýnö jırgalga bölönüp, jaşoogo kumardanıp kulpunup turgan uçur kanday sonun. Bul gezde ertenki awanın özü da süýü jana ömür jyttangansaydı. Jer betine jamrap kök çygyp, daraktar bürü baylaydı. Çymyn, çirkey, köpölöktör çeýenderinden çygyp, kuşlar süýü eňsep saýryşat. Jaýittarda çalkaygan beýler jaýlap, kulun taylar oyun salışıp, ayıldardyň köçelerinde jaş ballar çuruldaşyp oýnaşyp, çükü atışıp, juusan tebişip jürüşse, çaldar nebere çöberilerinin kızıgına suktanyp, güngö kaktanyp oturuşkany kanday rahat. Al emi taştan bolsa erteden geçke çoğun özöndün boyunda jany tınbay arıklar menen talaga suw jiberip, jerdi, mal jandy büt sugaryp jürse, üýünde any kütgen tiriw jan jok. Muna, azırda kantordun altında serbeyip жалгыз oturat. Adam degen baktısına özü eç kaçan bağ bir albay tura. Balasızdık çoğun tüyşükteçi birok, hüy bilösüz jaşu andan jakşıbı. Üýüňde külsen koşa külüp, ıylasan koşa ыйлап turgan ayal bolsa, bu da özünçe jırgal turbayby. Dürmötü nebak dat baskan koş oğuz mıltıgına tayanıp, taştan köpkö çeyin oýlanyp oturdu. Gözü ilinip ketken eken, arabanın kıçıragandan oýgunup ketdi. Gün götörülüp kalgan eken. Salamatsız bake, dedi kızmatına gelgen kolhozdun başkarması Mayramkan Umorova. Amançılık aksakal gelinim, dedi orundan tura verip taştan. Geçe biz birdeme toyis uğru katını karmadık. Toyis degen sözdü taştan töregalar menen süýleşkende koşup koyçu. İyi aytıştı, Mayramkan külümsürüp koydu. Hani emne Klaus? Bilbeyim ake, dedi başkarma gelin. Özüňiz surak kalıp görbeýsizbi? Balkim al tigi çet mamleketin ışmıyanı bolup jürbesin. Janagy Churchill degen semiz nemisi itdey kuş müşükdeyt. Balkim oşonun kişisidir.
Сұрақ қылбасақ болбайт. Бізде андай укук жок эке. Башкарма аргасыдан күлүп жиберди. Кокуй, мен муну таң атканча кайтарбадым бы? Эми эмне кылам? Милиция калып барыңыз, деди башкарма келин. Айланайын, милицияңды кайдан табам? Районга алып барып тапшыргыла. Анан аларың бул шордууну камапсылабы? Текшеришет, бригадирден араба алып жеткизгиле, деп буйрду башкарма. Кызыл үйдүн жанына бир топ адам жыйналып калды. Таштан ууру аялдын эки колун байлап, арабага отургузуп райондо карай жол тартты. Айылдагы балдар жана бир нече кемпир аларды кара жолго чейин узатып барышты. Балдар ышкырышып, колдорундагы жеп жүргөндөрүн ыргытышып, арабанын артынан асылышты. Ууру аялдын ызасын келтириш үчүн жаман сөздөр менен сөгүштү. Араба кеч кулагыңарды кесем деп камчысын кеседи, бирок балдар тыйылган жок. Анткени алар таштан аба калп эле сес көрсөтүп жатканын сезишти. Анын балдарды өтө жакшы көрөрүн бардыгы билишчү. Чоң жолго жеткенде таштан арабадан түштү да чөнтөгүнөн бир ууш чүкө алып балдарга таратып, эми үйүңөргө кайткыла, деди. Балдар кыңырылып айылды көздөй бурулушту. Араба төшөлгөн жол менен райцентрде көздөй калдырады. Андан ары эмне болгонун таштандын өзүнөн башка эч ким билбейт. Райондон ал өтө кеч кайтты. Түнү бою үйүнүн терезесинде шам күйүп, морунан көк түтүн бурулдап жатты. Эртеси таштан керели кечке күйпөлөңдөп, короосунан оокаттарын тартипке келтирип жүрдү. Жанынан өткөн кеткендер ууру эмне болду деп сурашса, жакында билесиңер, деп табышмактуу жооп берет. Кешинде улак союп, үйүнө аксакалдарды чакырды. Казанда эт эзилип бышканча коноктор карта ойношту. Өткөн согуш жөнүндө, быйылкы эгин жөнүндө, согуш алдындагы токчулук жана азыркы ачарчылык жөнүндө кеп салып кобурашып отурушту. Алар жөн гана этке чакырылгандай эч нерседен шеги жок. Эт желеп, ийнине аппак майлык салган бала колго суу куюп бүткөн кезде үй ээси таштан ордунан турду. Агайын туугандар, кеңешип кескен бармак оорубайт деген эмеспи? Андыктан кеңешимди ортого салайын. Тагдыр мага бир аялды туш кылды. Анын үй жайы, бала бакырасы жок, жубай экен. Соолгон согуштун кесепетинен сындырым нан үчүн кыйла жерди кыдырып жүрүп, биздин айылга туш болуптур. Бирок анын каны да башка, дини да башка, тили буруу экен, кыязы лөлө сыгаан окшойт. Тагдырдын жибергени ошо болсо айла барбы? Иши кылып үйүмө кут болуп, тырмактай бир перзент төрөп берсе менин бактым ошол. Буга макул десеңер, ак батаңарды аябай бизди никелештирип койгула. Бул бир. Экинчи сөз. Азыр согуштун каары али кете элек. Жесирлер баштарынан кара жоолуктарын түшүрө элек. Көз жаштарыбыз кургай элек. Оозубуз толо токош чайнайда элекпиз. Мен азыр жалгыз улагымды сойдум. Колумда андан башка союшум жок экен. Жакшылыкка арнап эптеп-септеп бир той берип, эл журттун да ак батасын алып калалы. Колуңардан келген кошумчаңарды аянбагыла. Учур келгенде мен дагы карап турбасмын. Аманчылыкта эртеби кечпи ар бир үйдө үйлөнүү тою да болот, бешик тою да болот эмеспи? Деп бүтүрдү таштан. Балам, айылдын аксакалы Токой карыя сүйлөдү. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук, үчүнчү байлык 10 сомдук деген. Көңүлдөшүп баш кошуу деген бул айты бүткүс жөө жомок. Эгер жубайды Кудайым сага эп көрүп, сенин жүрөгүң жылып турса, өзүңдүн ойлогонуңду ишке ашыр. Анын үстүндө үй жок, коколой баш деп өзүң айтып отурасың. Демек, сенин кадамыңда арам ойлук жок. Таянар тоосу жок. Ар кайсы жерде жалгыз жүргөн пендени үйүнө киргизип, асыраганың бул накта соопкерчилик. Кудайым мунун үчүн сага бир жакшылык жиберип, сени да самаган бактыңа жеткирер. Мейли, башка улут, дини башка болсун, анын боорун тартып үймерил. Эл журтуңа сүйүктүү келин, жайдары жеңе кылып берүү сенин колуңда. Жараткандын алдында бардык адамдар бирдей. Темир токмок күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет деген. Сага жарашыктуу жубай болуп, балалуу чакалуу кылып, өнүп өстүрсө бизге бир чөгүн чайынан башка сыйдын кереги жок. Сен адилет көк башысың. Сенин ишиңе туугандарың да, начальниктериң да ыраазы. Сага эч ким жардамын аябайт.
Kuş boğun bek bolsun balam. Sağı rızkı şerek akçуулuk bolsun. Köşөгüңөр kögörsün, omin, dep Tokoy karıya bata bергende oturgandardın bары jaalap süröp ketişti. Taştan içki üyden bayağı Uğur degen ayaldı jetelep çıktı. Eki jengesi anın tarmal çaştığı başına ak çoğuluk salıştı. Anan ak çınıga tunuk suğu kuyup, ansız dele kırgızça түшүнүксүз Kur'an'da tam tumtang okugan ayıldın muldosu nike kıydı. Şani şököttü kö bulantpay, eki tarapты teң nikeni kabul tuttun bu, biri-birine jubay boluğa makul sыңar bu dep suradı da, ançınıдағы suunu ekönün başынан tegiretdi. Nike kıygan molda, gelindin Margarita degen atına tili gelbey, hulam ile Mərpət dep atay verdi. Al emi Mərpəti bolsa, moldаны bakraygan kara gözleri menen alaktap, karap, görüştöy tizilgen ap-bak tişlerini kaşkayttı. Toy bat ele dayar boldu. Tuğandары eki koy bir müşök taruu çoğultu berişti. Kolxoz başkarması bir müşök berdi. Bozo salışıp, nan jap, eki müşök boğursok bışırıştı. Kimdir biri bir çanaç kımız alıp kelgen eken, anı ötü qadırlığı konoktorgu dep jüktün aldına qatıp koyuştu. Kolxozun жылқысы da soğuşqa ketip kalıp, kımız degen nerse azdığınan darlıqqa gana içilip kalgan bolçu. Toyda tamaqaş köp bolbosa da el köngülde oturdu. Gelin satinden жаңы көйнök, жаңы kölöç maası giyip, başına börtmö joğuluk salınıp köşөгөнün içinde oturdu. Gelin görgөнü kelgenderge ordunan turup kadimkidey jügünüp jattı. Kempirler ağa batın albay, anı başынан sılap çekesinden övüştü. Aylanayın, öz-özüne ele kırgızlar uzday turbayby. Gözü kara, çaçı kara taranganı da kadimkideyle bizde eken. Jaratkan eteginden jalgap, üyüň tolgan bala versin, dep, al janı kalbay çin dilimenen alqıp jatıştı. Birinci gündörü taştanның kurbu kurdaştары, hoy kuday urgan, sıgança emes orusça bir söz bilbeysin, men seni alam degende kanıp düşündürdün ya. Jolda baratkanda bir baleket boldu garaňarda. Hal emi tün içinde eköňür kaysı tilde süйлөшөsüňөр. Anın kayradan ısık göldü aylına jö kıdırıp, alakan karap, karta açıp, toğukçına at uğurdap jürbösün, dep tamaşalaşa turgan. Birok, alardın tamaşasına kökbaşı tarunç emes. Halturgay dostorunun tuzduğu surooloruna murçtu жооп berip jürüp akırı jaaktарын jap kıldı. Sözün çının aytkanda, bul ayaldı emni sebepten tandap alganın taştan özü da bilbeydi. Çın ele köngülü tüştü bece, ömründe körbөгөн, jakındabagan, öňü түсü tap takır başkaça bolgonduktan ağa kızıktıbı, kim bilsin. Margarita жаңы turmuştu tezile özдөштүrüp, kömöç nan bışırgandı, uysağandı üyröndü, til bilbese de ar türdü kıymıl hareket, can doğulur menen, kempirler jana balдар menen süйлөшүүнүн ıgınta aldı. Jaz ötüp, küz ayaktap, kışta kirip geldi. Gökbaşı şlözlü buup salçu muzdardı talkılaş üçün gün alыс çoğun özöngö barat. Joldan koңшу safxozdun dükönüne girip, ayalına tattu-pattulardan ala geledi. Kıştın uzun tündöründe oçoktun janında oturgandy jakşı göröt. Al emi Margarita bolsa jumşak, koңur ün menen tili түшүнүксүz, muңdu, ırır da oturad. Bir jolu taştan böbü atanıp jürgön jakın jengesine gelip, Margarita'nın boyunda bar eken aytты. Anın emnege talgak, dedi böbü. Ho, bilbeyim, eki günnün birindele boğur kurup berdeydi. Ha, anda kuday buyursa erkekler eydi, dep saldı böbü jengesi. Oğuzuna may aylanayın jengeke. Taştan jaşıldana düşkön közlerin kalpakı mene sürttü. Taştan oşol gündön tartıp buyursa erkek balalı bulat ekemin dep, huanıcı koyununa batpay lepildip kaldı. Jaratkanım meni bala dep zar kakşap jürgönümde oğup, mağa töröp berçü katın jübergen turbayba. Kaysa ajarı açılgan günün arestemde alakanıma salıp jıttar ekem, jürögüm jarılıp ketpese boldu. Taştan al günde çydamsızlık menen kütüp, tönküsün köpkö çeyin uktap atkan Margarita'ны tikte oturat. Oygotu albası üçün ötö çevirdik menen ayalının kursagın sılap, kulağın koyup tıngşaydı. İyi, deyt ayalı uykulu ünü menen. Egiz bol jürbesin, taştan күнөөлөдөй жылмаят. He, dep ayalı mın kaytat da başka kaptalına odarladı. Sen ukta, uktay koy, men jönele. Ayalının çaçın sılap, alıstan jıldızlar jılmаңдашкан көк жашыл терезеге көз çaptırat.
Дүйнө жашоого кумарданып, караңгыда өзүнчө жатып күлүмсүрөйт. Дүйнө сонун жаралган. Жер үстүндө менин атам жашап, менин төрөлүшүмдү күткөндүр. Андан соң менин чоңоюп адам болушумду күткөндүр. Эми минтип уулум төрөлөт. Качан, кандай адам болор экен деп мен күтүп жүрөм. Андан соң менин уулум өзүнүн уулунун төрөлөрүн күтөт. Ошентип менин тукумум өнүгө берет. Менин бир тамчы тирүү каным кылымдан кылымга өтүп жашай берет. Анын ачуу таттууга ширилген мурдагы өмүрүнүн бардыгы дал ушул кубанычтуу күндөргө жетүүгө болгон даярдык сыяктуу. Ал эми эртең менен ишке кетерде аялына оор нерсе көтөрбө, оор жумуш иштебе деп буйрат. Бирок аялы анын айткандарына бир аз жылмайып коет да өз билгенин иштей берет. Үйүн жыйнайт, суу ташыйт, жаргылжак тартат, ун элеп, камыр жуурат, нан бышырат, ысык көмөч нанды өтө жакшы көрөт. Анан ал ачуу тамекини гезитке ууруп алып тартат. Таштан кээде кокус ушинтип Айымкандын боюна бүтүп калса, ал байкушум кантер эле деп ойлойт. Ал анда Таштандын ар бир айтканын угуп, көзүнүн кареги менен кош айланмак. Маргарита болсо такыр башкача аял, башка улут, жүрүш-туруш да башкача. Таштан ага болсо каршы чыга албайт, Маргаритадан күткөнү бала. Наристени аман эсен төрөп берсе болду, башкасына чыдай берет. Кырсык Таштандын үйүнө каадасынча күтүлбөгөн күнү кирип келди. Ал күнү көк башы үрүң бараңдан туруп, картаң айгырын токунуп, тойгун дартынан айыгып жайлоого кеткен, канжыгасына максым куйган кол чаначын байланып, узун конч резинке өтүгүн кийип, кетменин алып, шлюзду ачып, негизги арыктарга суу жиберейин деп, чоң өзөндү көздөй жөнөдү. Жаз жамгырсыз каткалаң болуп, жаңыдан кылтыйган көктүн каны катып чаңкап турган кез эле. Ал түшкү тамакка үйгө келем деген, бирок суу аз экен, анын үстүнө 2-3 балыкчы купшуңдап өзөндү бойлоп жүрүптүр. Алар 1-2 балык алабыз деп каналды бууп, ансыз да суу жетпей каңгырап аткан аштыкты курутчудай түрлөрү бар. Буудай сугарылып бүтөрү менен бир кулак сууну картөшкөгө буруш керек. Көк башы ошо менен алек болуп керели кечке талаада жүрө берди. Көгүм талаш күнү картошкөгө бурду да бел ашып айылды көздөй жол тартты. Белге чыкканда ал артынан оозун эрксизден тартып айланага суктанды. Алдында мелмилдеген өрөөн. Ар бир талаа түпсүз болуп арыктар менен бөлүнгөн. Ар биринде ар башка түстөгү көрүнүш. Суу жемиштүү жерди жайбыракат каптай, батып бара жаткан күндүн нуруна сымаптай мөлтүрөйт. Ошонун бардыгынан зор жана бийик болуп залкар атчан адам турат. Ал көк башы таштан, анын калдайган көлөкөсү жерге батпайт. Ал совхоздун дүкөнүнө көгүмдө келип, жашыл көздүү шакек сатып алды. Маргаритасы жалтырак жылтыракты жакшы көрөт эмеспи? Ал караңгы түшкөнчө үйгө жетейин деп атын теминди. Таштан куроосуна кирип келсе, уyu сууну казандан ичип атыптыр. Мойнуна көтөрмө байлаган музоосу курсагы чардайып, шыйпанып турат. Бул эмне деген шумдук деп Таштан жүгүрүп үйгө кирди. Аялы жок, жүгүрүп кошунасыныкына барды. Маргаританы эч ким көрбөптүр. Үйүнө кайтып келди. Дээрек столдо кат жатат. Таштан аны мурда байкабай калыптыр. Анда жакшылыгыңа рахмат деген 2 сөздү эптеп, тайраңдатып баланын колу менен жаздырыптыр. Таштан жүгүрүп Камчыбайдыкына барды. Анын кыздары үйүндө жок экен, ойнап кеткен окшойт. Аларды тапканча күн кирди. Рита жеңе түштө мени чакырып алып, кант берди да анан ушул сөздөрдү жаздырып алды. Андан башка эч нерсе билбейм, деди кыз. Эмне болуп кетти? Мүмкүн ал өзүнүн бала кеттүү ишинен жана сарсанасынан оңолуп алып, өзүнүн мурдагы эркин турмушун сагындыбы? Эртеңки күнү жөнүндө эч нерсе ойлобой, бүгүнкү күндүн аракети менен гана жашаган, ар кайсына майда чүйдө буюмдарын көтөрүп, жылаң аяк жер кесип, кечкисин талаада оттун тегерегине бийлеп көнгөн неме өзүнүн мурдагы жөн салды жашоосуна кайра кеткиси келдиби? Бала төрөсө, ал анын буту колун байлап, бир жерде жашоого мажбур кылмак, ошодон кутулууга аракет кылдыбы? Андай болсо ал эмне үчүн мага тийди? Түрмөдөн коркуп ошенттиби? Сөздүн кыскасы, анын кеткенинин себебин Таштандын өзү да, башкалар да эч түшүнө алышпады. Башында анын бул үйгө келгенинин себебин да эч ким түшүнгөн эмес. Бул жакка ал кандайча келди? Эки дөңгөлөктүү арабадагы эски алачыгынан
Чачтары таралбаган, бети башы кокочо балдарынан базарларды кыдырып, карта ачып, төлгө тартып, ар кимдин тагдырын алаканынан билем деп какылдап, ишенчек адамдардын акчасын алдап алган кемпирлер менен курбуларынан ал кандайча ажырап калды экен? Сыгандардын турмушун өзлөрүнөн башка ким түшүнсүн? Таштан катуу кайгырды. Кээ бирөө анын кайгысына кейишти. Кайсы бирөөлөр, негизинен аялдар, согуштан кийин эл ичинде жакшынакай жесирлер, күйөөгө тийбей калган татынакай кыздар толуп жүрсө, жоктон тапкансып кайдагы бир тентимишти үйүнө кийирип алган немеге сооп болот деп табалашты. Таштан жакын кыштактардын баарын тинтип чыкты. Ар жекшемби күнү шаарга барып, базарды кыдырып, анын болочок бактысын курсагына катуу уурдап кеткен катынды издеди. Милицияга барса аны табуу мүмкүн эмес дешти. Биринчиден, анын фамилиясын эч ким билбейт. Эч кандай документи түшкөн сүрөтү жок. Экинчиден, инструкция боюнча аны издетип, табылса да кайра алып келүүгө болбойт. Анткени ал өз ыктыяры менен кетип калды. Курсагындагы баласын кайда барып төрөйм десе, өзү билет деп түшүндүрүштү. Мүмкүн ал урук туугандарына кеткендир, төрөгөндөн кийин кайра келер деп үмүттөндү Таштан. Күз да келди, бирок аялы кайрылып келген жок. Көк башы чачын алдырбай, өзүнө тамак бышырбай, чүнчүп адам кебетесинен кетти. Тегерегиндеги ага туугандары, эже карындаштары, жолдош жоролору, коңшулары жашаса да, ал өзүн ээн талаада жалгыз калган мусапырдай сезди. Эртең эрте чоң өзөнгө жөнөйт, кечке дейре арыктарга суу бөлүштүрөт, үйүнө эл орунга отурганда кайтат. Кызматына кеткенде кокус тиги келип калса, колунда ачкычы жок үйгө кире албай калат деп эшигин бекитпейт. Кечинде келгенде үйүндө Качкынбайдын балдары алып келип койгон бир табак ысык тамак болот. Түнгүсүн муздак төшөктө жалгыз жатып, Айымканды көбүрөөк эстечү болду. Эмне үчүн ажырашууга макул болуп, аны төркүнүнө кетирди. Ошол үчүн Кудай Таала жазалап атабы? Айымканга чуучулар келсе макулдугун бербей коюптур. Кары канатын эси менен турат экен дешет. Бир күнү өзүнөн кайтып келсе, үйүндө жеңелери отурушуптур. Алар үйүндөгү акыр чикирди тазалап, төшөнчө жууркандарын, шырдак көлдөлөңдөрүн күнгө жайып, күбүп, идиш аяктарын жууп, кийим кечелерин жамап жазгап, майын сызгырып, жакшы тамак бышырып коюшуптур. Көк баш уул, кана мындай отурчу биз менен. Ырыс деген чаар жеңеси кеп баштады. Үйүңдө кубаныч болгондо тууган туушкандарыңды кеңешке чакырчу элең. Башыңа күн түшкөндө сен бизди унутуп койдуңбу? Биз сени жакшы эле күттүк, бирок сен жолободуң. Биз минтип өзүбүз келдик. Катын үчүн кайгы жеп, убайым тарткандан уялбайсыңбы? Сенин ата-бабаларың кай бир кезде катын эмес, бөт элинен айрылса да кабагым кашым дебеген, кайратынан тайбаган оян болчу. Сен деген эркексиң. Эркекке колу бутунун манжалары канча болсо, ошончолук катын табылат. Капкайдагы бир тентип келген неме үчүн өзүлөнүп кайгырып, ага туугандан кол үзөсүңбү? Ой, мен ага эмес, балама күйүп атам, деди Таштан. Чырпыгы сынса сынсын, чынары аман болсун дейт. Сенин бир көрөр күнүң, ичер сууң түгөн элек. Сен бизге тапшырчы, биз сага татый турган катынды азыр эле үйүңө кирип беребиз, деди ырыс жеңеси. Таштан көпкө чейин унчукпай отурданан башын көтөрдү. Согуш бир тууган инимди кырчындай кезинде алып кетти. Анын артында туяк кылган жок. Калыбы мен да өз өмүрүмдү перзентсиз өткөрөт окшоймун. Ошентип тукумубуз үзүлөт экен да. Бирок менин өйдөдө өбөк, ылдыйда жүлөк боло турган, оорумду колдон, жеңилимди жерден алып, көрөр күнүм, ичер суум бүткөндө, киндик каным тамган жерге коюп, топурак сала турган жакын туугандарымдын бар экендигине Кудайга ыраазымын. Силерге рахмат, элге рахмат. Мен эң акыркы демим бүткөнчө силерди, мекендеп турган жерибизди чоң өзөндүн суусу менен сугарармын. Силер бала чакаңар менен жаркырап жайнап мага алкышыңарды айтасыңар. Ал эми сугарылган жерибиз болсо түркүрөп, жаңы түшүм берет. Муну көргөн менин көңүлүм жайланат. Силер мага жакшылык кылгыңар келсе, мага Айымканымды кайра алып келип бергиле. Мен аны менен 20 жыл өмүр сүргөмүн. Калыбы калган өмүрүмдү ошону менен өткөзөт окшоймун. Аялдар каршы болгон жок, анткени көк башы ыймандай сырын айтканына көздөрү жетти. Эртеси эле Таштан Качкынбай досу ырыс жеңеси менен Айымкандын төркүнүнө барышты.
Ал жерде ажырашкан аялына кайрадан күйөлөп барган көк башы өлөр өлгөнчө сенден ажырабайм деп Айымканга ант берди. Экөө үйлөрүнө кайтып келишип, мурдагысындай өмүр сүрө баштады. Таштандын балалуу болом деп ыңгайсыз иштеген аракети жөнүндө эч сөз кылышпайт. Ал жөн гана түшүндө көргөн окуя сыяктуу. Көк башы ар күнү эртең менен суу бөлүштүрүш үчүн чоң өзөнгө барат. Кечинде чарчаса да көңүлү куунак келет. Суу жөнүндө бригадир менен чатакташканын же балык уурусун камчы менен чапканы жөнүндө Айымканына кеп салып берет. Жаан-чачындуу күндөрдө аялына очокко отту бачырата жактырып, буту колуна скипидар сыйпатып, белин ушалатат. Сен эми картайбадыңбы, чалым? Башка жумуш сурасаң боло. Кызыл жүгүрүгүң барган сайын күчөдүга. Аны карабай эртеден кере кечке тизеңе чейин муздак суу кечип жүрөсүң, деп кобурайт Айымкан. Койчу, көк башы колун шилтейт. Мен кечпесем ал сууну башка бирөө кечет. Кызыл жүгүрүк мураптарга байлап койгон оору. Ал эми суу болсо үнөмдүү кожоюнду жакшы көрөт. Ооруга, карылыкка моюн бергиси келбеген таштан борс-борс күлүп, аягында бир-эки рет жөтөлүп, манжаларын арбайтып, гүрүлдөп күйүп аткан отко кактанат. Жылдар өттү. Көк башы абдан картайып үйүндө отуруп калды. Дали иштейм десе, муундары чыдатпай ооруп, сууга жакындатпай койду. Курортко да барып көрдү, бирок эч шыпа болбоду. Канча айткан менен 80ди сермеген жаш оңойбу. Айрыкча күндүн кабагы түнөрүп, күзгү жаандар башталганда кыйын болот. Андай күндөрү таштан карыя төшөктөн турбай калат. Кемпири Айымкан болсо жүн пайпак согуп, анын жанында отурат. Айым, деп калды бир күнү таштан. Эмне дейсиң, абышкам? Бүгүн нечеси? Январдын 1-и, деди кемпир. Теңге салып койдуңбу? Салдым, деди Айымкан. Кана алып келчи, деди таштан карыя. Кемпири туруп тулупту алып келди. Саначы? 30 экен, деди кемпири күмүш теңгелерди санап. Быйыл 30га чыгат турбайбы? Уулум келгенде бул теңгелерди унутпай өзүнө бере көр. Түндө жакшы түш көрдүм. Ал сөзсүз ата журтун таап келет. Таштан карыя сербейген сакал мурдун сылай, жашылданган көздөрүн кагыраган кургак алакар менен сүрттү.